Oke guys, balik lagi di Boyu TV. Kali ini kita mau nyate nih di malam takbir nih guys. Orang-orang bakar petasan, ini bakar sate nih guys. Ini udah setengah matang nih. Ini satenya pakai sate daging ayam dadanya, beli di Superindo nih, harganya murah nih, 100 gram 5.500. Ini 1 kilo 55.000. 1 kilo ini 55.000, tadi dapat 2 kilo berarti 35.000 ya, sekitar segitulah, jadi 58 tusuk. Kita balik dulu ya. Ikuti terus pembakaran satenya guys.